Zdravo, zdravo, уште еден подкаст, уште една интересна приказна, уште еден разговор и уште една доза на позитивна енергија. Со нас е една интересна млада девојка, доста талентирана, работи овде на Малта како фудбалски судија. Навистина невообичаена професија за една девојка. Здраво, Сара, како Здраво. си? Одлично. Одлично се чувствуваш со нас? Добро. И кажи ми, како започна твојата приказна? Ти си поранешен репрезентативеца по кошарка во Србија и еве се определи да се занимаваш со фудбалски судија. Да. Некако логично би било да бидеш судија во кошарка, но како се инспирираше? Како дојде Кod до mene тоа? uvek ništa nije logično. Да. Pa ne znam, košarku sam uvek znala da igram. Bilo mi zanimljivo s društvom, sve super, reprezentacija, to je super, pričam društvu, reprezentaciji, samo nikad mi nije bilo u srcu, uvek sam igrala s dečacima fudbal na ulici, uvek sam bila u fudbalu, to mi je bilo uvek top. I ovde sam dobila priliku da budem fudbalski sudija i onda sam prihvatila to. Tako. Да. И кој те воведе? Кој те информираш? Pa meni je stric vama na Malti, on je sudija. Да. I on mi je javio da traže nove sudije, pogotovo ženske. I onda sam čula za te kurseve sve i upisala se na to. Да, ќе ни кажеш ли малку повеќе за твојот пат? Кои се тие курсеви што треба да се оди за да се стане овластен фудбалски судија овде на Малта? Pa imaju samo ti kursevi, zavisi u zavisnosti šta hoćeš da budeš. Ja sam položila i za futsal, i fudbal, i za fudbal na pesku. Uglavnom imaju ti kursevi, pravila se uče, polažu se pravila i ako se polaže pravila onda ide fizička sprema. Moramo budemo spremni, ima puno trčanja. I onda kad se to sve položi, dobije se licenca i krećeš polako. Ali ne budeš odmah sudija glavni. Uglavnom si ili zapisničar ili treći sudija, četvrti sudija, zavisi. I onda vremenom, kako napreduješ, počinješ da sudiš. Да. И до сега колку имаш судено над превари? Imam jedno 30-40 utakmica ove sezone. Да. И обично е на женски фудбал или... Ne sudim sve. Da. Sudim i dečake, ispod 16 godina, i žene, i starije momke. Sve se sudila. Да. Sve sam dobila. Imala sam sad i polufinale i finale ženskog kupa sam sudila sad sve. Да. И како се подготвуваш за еден надпревар? Кажа дека треба не само психолошка подготвеност, туку и физичка подготвеност. Како треба доста да се трча? Da. Pa imamo mi, naš savez vamo, nam je uplatio sve termine. Mi imamo i stadion i sve, i trenere. Tako da mi imamo treninge s njima, spremamo se s njima, to je sve top stvarno vamo. A psihički, mislim, meni je to samo uđem u utakmicu, fokusiram sam na utakmicu, na utakmici nemam pritisak. Pre utakmice i posle utakmice me stigne sve to, a na utakmici sam u fokusu, samo utakmica, samo lopta i to je to. Да. Tako da... Значи, да се биде фудбалски судија има и работно време. Вие на некој начин се подготвувате за надпревар. Како се движат тие подготовки во текот на целата недела? Pa imamo i treninge, a imaju i mitinzi koji se okupljaju sve sudije i gledaju se neke sporne situacije sa utakmica i onda se komentariše, raspravlja se oko toga. Tako da su i to neki način pripreme isto. Da. To mnogo znači kad gledamo utakmice i neke situacije, jer se slično, ne bude uvek ista situacija, ali se nešto slično desi. I onda se setiš toga i znaš kako da odreaguješ u situaciji. Да, дали имаше некои потешкоти или предизвици за време на твоето квалификување за судија? Некои од тестовите дали беа потешки, полесни? Кои делови така се поинтересни за тебе да ги споделиш со нас, за идните девојки кои сакаат да бидат фудбалски судии? Ima ništa teško što se toga tiče. Ja to volim i meni je to, nemam nikakav pritisak od toga jer ja to uđem, želim to da radim, budem srećan posle toga. I jedino bude teško kad se mora balansirati utakmica, pogotovo kad su teške utakmice, kad je egal, kad se igra, kad je isti rezultat, bude teško pošto mora se balansira mnogo. Mora da se dosudi jednako s obe strane. A ako si s jedne strane napravila greška, moraš da ispravljaš i na drugoj strani tako. Tako da ima При to... одлуките за... Mora, jer desi se da negde propustiš neki karton. I to svi znaju da si propustio. A ako dosudiš na drugoj strani, onda si u problemu. Nego mora se izbalansira. Ovde nisam dosudila, ne smem ni ovde dosudim.
inače sam baš u problemu. Nisam u problemu ovako, nego igrači će se iskočiti na mene. Tak. Gotovo sam onda. Da, i ako se analizira твоето судење, ти сигурно подложиш на некое оценување. Каде, например, има ли поплаки за твоето судење? Дали некој може да се официјално да се пожали за судењето на еден фудбалски судија? Ako se napravi neka greška, uglavnom timovi gledaju utakmicu, nađu konkretnu grešku. Ako je baš uticalo na ishod meča, meč se ponavlja. I sudija može biti u velikom problemu, pada i lige u koje sudi i sve, ali uglavnom je to, mislim, svi znaju da sude, svi znaju pravila, to se baš retko dešava da se napravi problem. Колку ти се соочуваш со стереотипи од типот оваа девојка е судија или колку млада девојка станала судија, дали има такви коментари? Za sad su bili lepi komentari, svi su oduševljeni kad žensko izađe na teren. U šoku su prvo, uvek su svi, ne, žensko je na terenu, ali uglavnom to sve ispane dobro. Mislim, ja sam uvek bila tu s dečacima, igrala fudbal i sve, ja nikad nisam imala problem oko toga, ja sam u komunikaciji. Da, nikad mi to nije bio problem. I ovde su nas baš prihvatili, ima samo ja i još jedna žena, smo sudije vamo, oni nas čuvaju svi. Od igrača, trenera do sudija muških. Svi su uvek na našoj strani, ne daju na nas, tako da ovde, bar na Malti nisam ništa od toga videla, sve je bilo super. Vratno ima neki komentara koje ja nisam čula, nisu do mene direktno došli, ali ovako direktno svi su oduševljeni kao svaka čast, kao žensko, super. Znači ima podrška, nema diskriminacije? Za sad je podrška, ali verujem, kada ću naleteti na tako nešto, ali za sad je sve, evo, celu ovu godinu je sve prošlo bez problema. Сега си на кое ниво на судија? Pa, to nema baš kao nivo, svi sudimo sve uglavnom, vamo na Malti. Sad svi guramo ka tome da uđemo u FIFA-ine sudije, da se sudi internacionalno, to je svima nama cilj. Imamo par sudija vamo na Malti, to je malo težak put jer ceo svet, sve sudije, ali nema ovde neki posebni nivo. Imaju lige i to, ali to je već u fudbalu, velikom fudbalu, ja sam još uvek samo futsal i taj deo. Да. Ти зимаш и плата, си во работен однос како судија? Da, pa dobija se svaka utakmica i zavisi koja je utakmica i šta si na terenu u tom momentu, dobijaš pare za to. Да. И колку се разликува женското судење на терен и од машкото судење? Дали постои некоја разлика? Pa nema neka razlika, svi primenjujemo isto pravila. Svi primenjujemo ono što iz knjige i nema neka razlika. Доколку се почитуваат правилата, значи си desi добар se судија. nekad, to je hit, baš je to čudno, realno, da žene uglavnom puštaju više kontakta nego muškarci. Muškarci se pre da sude neki faul nego žene, što je čudno, trebalo bi da bude dobro, ali nekako uvek ispalo da mi žene sudimo neki faul, da ne sudimo neki faul, a muškarci ga sude. Да. Tako da ima to ponekad, ali slabo. Ке можеш ли да ни споделиш некој незаборавен надпревар, нешто што ти се случило на терен, што ќе го памтиш целиот свој живот? Svaka utakmica je drugačija. Svaka utakmica ima nešto svoje, igrači su uvek i drugačije se ponašaju na terenu. Ali bilo i tuča i svega na terenu. To baš desi se da ulete i fanovi, i treneri, i igrači da se biju svi. И во тој момент што судијата треба да направи? Што е улогата? Ako uspeš na početku da ih razdvojiš, ako krenu tuču, uglavnom se samo pomerimo, zato je to obezbeđenje. I gledamo koga treba sankcionišemo zbog toga i to je to. Samo pratimo situaciju, mi se ne mešamo u to. Do odluke. I posle se kaznува timот koje... Zavisi od situacije, uglavnom se izbacuju igrači s terena i nemaju pravo na utakmicu. Вообичаено е нападот помеѓу соиграчи, мислам играч со играч, а не судија со играч или... Не, судија мечеш се не дира. За судија su velike kazne. Може bude suspenzija nekada i po 2-3 meseca da ne sme igrač da igra ako se dira sudija. Ali igrači, uvek ima i ti komentari šta, mislim, pogotovo kad su polufinale i finale, svi uđu, svi žele da osvoje to, uđu tako u teren i to je normalno. Strasti su to da se oni svađaju na terenu, da se malo poguraju, ali nekad to baš budu tuče, što je glupo da se vidi sport i to. И кажи ми, кои се советите за наредните
девојки кои сакаат да станат фудбалски судии? Кои совети би ги дале? На почетокот, например, кои совети ти би сакала да ги слушнеш? Може само напред, само подршка. Mislim, vamo ako kreću, sigurno će imati svu podršku i od strane saveza, od strane svih. Tako da samo napred samo. Kogod hoće da ide, stvarno preporučujem, stvarno je lepo i imamo stalno neke ekskurzije, tipa savez nam plati da idemo u Italiju na jedan dan, svi kao sudije. Tako da bude to lepo kad se okupimo, kad idemo na neke večere, tako da samo napred, stvarno je lepo osjećaj. Да, и за курси околу припремата за овластен фудбалски судија, колку време се вкупно, колку години трае таа припрема? Taj kurs? Да, тај курс. Meni je kurs traje oko 2-3 meseca. Да. I to kad se položi, onda se kreće. Mislim, lako je položiti ta pravila. Posle to na terenu treba da se pokaže. Tako da uglavnom svi to polože, samo... Kao teoretski odjel. Da, to je lako položiti, ali posle na terenu se to pokaže. Ali dobija i ocene na terenu kao sudije. I onda po tome napreduješ u ligama, ideš dalje. И како го оценуваш ти судењето во светот денес? Фудбалското судење? Ovo što sam vidjela, i dešavaju se neke sporne situacije, ali uglavnom svi idu protiv sudija. To je normalno. Ne razumeju, ja iz svoje perspektive sad vidim, da mi nekad, i u momentu kad si trepnuo, desi se nešto što ti nisi video. A moraš da doneseš odluku, jer si pod pritiskom. Svi skaču na tebe, čekaju odluku, moraš odmah da sudiš. Tako da, desi se nešto, ali treba se razumeti i sudije, mislim. Некој се прави грешки. Ne možemo mi uvek... To se намерни грешки или подплатени грешки? Зависи. Desi se, a uglavnom je to slučajno, retko kad se desi da neko namerno pravi nešto. I ako se desi, on više nema pravo sudi, to je sigurno. Дали се тоа чувствува дека некој судија е пристрасен кон некој тим? Тоа се чувствува или? Dešava se nekad. Dešava se, ali imaju kazne za to, tako da retko ulazi u taj rizik. Baš imaju kazne. Potplaćivanje je isto teško, zato što se... To je javna profesija. Da, ali ne znaš ko ti je sudija do momenta dok ne dođeš na teren. Nigde ti to ne piše, ko ti je sudija. I onda je teško da oni dođu do toga ko ti je sudija taj dan, pa da stvore neki pritisak ili da ga potplate i nešto. Mnogo je to teško danas. Da. Mnogo. И еве како едно од последните прашања за тебе е како се формира карактерот на една девојка која се занимава со спорт? Дали спортот и дава поголема самодоверба, подобри карактерни црти на таа личност или на таа девојка, еве во случајот, која се занимава со било кој спорт? Da, pa utiče na samopouzdanje mnogo. Ja se sjećam i na terenu i van terena, ja sećam moje prvi par utakmica, to je bilo ne daj Bože. Nisam bila sigurna u sebe, bojala sam se bilo šta da pokažem. A onda posle se stvara to samopouzdanje, veruješ u sebe, znaš pravila, znaš sve i onda to raste samopouzdanje, pomaže mnogo sportu, svemu. Da. Sigurno i fizički i psihički. И за донесување на подобри, посигурни ментални одлуки. Да, будеш многу сигурни у себе. Многу сигурни. Да. И ти препорачуваш на девојките, еве што не пратат сега, да се занимаваат со било кој спорт? Уј, да, наравно. Јас сам цел живот у спорту. Да. Ја не могу, ја покушала сам да идем ван спорта, nije mi uspelo, vratila sam se odmah posle par meseci. Meni je sport, ne znam, najbolje biti u sportu, ja mislim. Да. И кој ни препорачуваш следен гостин? Кој сакаш ти да видиш на нашиот подкаст? Нашите подкасти секогаш ги заокружуваме со едно доста важно прашање, а тоа е која личност ти би сакала да ја видиш на нашиот подкаст? Možda bi mogla jedna moja drugarica, ona ima svoj salon, Hedonik, salon lepote, vrlo uspešan salon. Mislim da bi ona bila zanimljiva, ona je tu mojih godina isto i uspešna u tome, tako da vratno bi bilo zanimljivo. Колку години? 18. Да, ние навистина сакаме вакви девојки, успешни, талентирани, позитивни, да гледаме и понатаму во нашите подкасти. А вас, драги мои, следете ни понатаму со уште попозитивни, поинтересни теми. Чао, чао!